Thank you.
Dobrodošli na rođendanski koncert Kuda mladosti Stepovac. Večera zajedno obeležavamo godine rada, truda i ljubavi prema tradiciji jednog društva koje od svog osnivanja 1989. godine neguje igru, pesmu i običaje našeg naroda. Kud mladost je velika porodica koja generacijama čuva kulturno nasleđe. Na početku koncerta uživali smo u igrama iz Šumadije Kuda mladost. U nastavku predstavit će nam se naši dragi gosti Kud Kolubarsko kolo sa igrama iz Leskovca. Kud Kolubarsko kolo dolazi iz Mirosaljaca i osnovano je 2018. godine. Nakon gosti uživat ćemo u igri našeg dečijeg ansambla igrama iz Srbije. Prvi ansambl će izvesti šobu, a veterani Kuda mladost predstavit će šopske igre.
to su bili naši veterani, a u drugom bloku predstavit će nam se i orkestar Kuda Mladost, Letno Melodija. Nakon orkestra prvi ansambl Kuda Mladost izvešće igre iz Podnišavlja, a naši gosti Put Kolubarsko kolo predstavit će se sa Vlaškim igrama.
napretku i novim umetničkim izrazima. Večeras ćemo predstaviti 3 nove koreografije: Vlaške igre, veterani, igre iz Timočke krajine, prvi ansambl i igre iz Leskovca, dečiji ansambl Kuda mladosti. Hvala vam što ste deo ove proslave i što zajedno sa nama čuvate tradiciju od zapravo.